Ka Meghalaya Cage Fight MCF kala pendapat ba bakan penlong ya kalempung ya kop kura fight night bala ai kerteng da katma hajawai haka hendriu trik ulber arhajar arhundriu ha chutwaku indoor hall jawai. Habaya kren syakilat pathai kubor ha Shillong Press Club haka khatsau trik rempang. U Presiden ka MCF uba Samuel Lingdo ulayathu ba hakani ka Meghalaya Cage Fight kidon hadu shiphowngut kirang yakura nakani ke jilla Meghalaya kentup naki weipat ki jilla ka than chatela mingi bat ki jilla na rithor. U pentip ru ba orang yakura ba pau ka Meghalaya usamla Ronald Khairim un ya aireng persya ya orang yakura na Assam. Kumta ka MCF ka khot ka weri ki pat ba ka jela ki ba ij bet sngotenat ban pet ki jingakom kum ka UFC bakin wan ban sakhi ha kate ka cage fight ha kate ka sngi. La pen benaru ba on sadi ki tiket ha kate hi ka ju ka sngi ka ban long ha ka dor san spa bat 1000 ka wei. Iwan hangri bat nai ki fight ba gins palong ni ko wei ki ben nakalian ju Meghalaya cage fight ha ba la ha jer kate ka thma ha chwai kadi kat ma jwai kamot ba ni penoi kitma di ba yaking sulai ke ngater la de ginoi du bunta ya le safety bakla andre ni wan ra ki fighters di bala train la de professional fighters hak ba kini kun hapok ka arena ka bagila da penbian but kalau matar ka ba long safety measures ni la penbian la sedang da train professional officials ni la don kalau it's a very safe platform hak ba kini fighters na jela juni bat kunjur ni kawai kawai jela kan wan mali kun hakanika Meghalaya Cage Fight ko pangai pi katma ajwai te pilsa saki ya wei naki rangi pura pak nama ba kateng Ronald Khairim atba ini kun ni kami ni persya opponent sing na pak Assam kateng Bishal Gurung ba na pak Karujang na kami bat hadu kumbas pungun nakalian jong di players na Meghalaya bangan pun pau koteng tinggal makan mau kan borok ndrei kita nguduk spumen hak bakinya areng hak taka sini di borok ki baut kilong nguduk mbak khatsan tli ki baut sa ba lai pumen na kita ki rangi pura ki pan section mentang di ni kerpat ya kita badan ni kemensin hak ba penlapan wan shakmat wan aiman sin ni hak ba hilapan tiket idor bed na pistol kemudian ada bu hanti pok jual kumna pok jojo na pok dulang Elizabeth sa pok school na sports order pok latlapo quick bites latlapo morolong nang ta jual ta on distro kepada hanti pok New Hill pada Blue Heaven restaurant kepada Hayong Musiang di but yang tiket tu ingin jadi akan trik umaj nak venue di tempat ya orang kepada ni semua di kipas semua teman yang di sports aku pakai one shot bat saki bat nakalian jumi ni kula di ba pensadan da konsen ko semua pen makum kan ni kiban haksin ko ban kong ni wan ra asnon juai te na ko pau ka jisno mo ni aku boleh nakalian da jumi ki Meghalaya Cage Fight ha ka ya kan ka event on stream live ka da hello Meghalaya bag pilaban petegi haki channel chonki bagi live naga live telecast atau seperti akan diutare bag ni ko abang aku boleh kepangai kamtam iki sponsors jani nadu sai mika pak kiban sponsor i whole event bagi sai mika pak kabaran sai mika pak kan resort kabaran ko sora di padandal sekato kan ni sponsors jani ng pak ki ang mana ki pak perten dengan semua iki nama pa kita sebelum kemensian apa kinirap ini kepada yang nasional para penunjuk sejuai dia jadi bagi bentang ni pilsa saki nama apa semua bahapun kita social media page ini para teng Meghalaya Cage Fight nanti saya ikut updates hadut inda ada urlong yang ada turnamen mateng personal ni por kita do kumba kadong kami ngot kena kiba kala professional fighters kumna jela Nagaland na po Arunachal Pradesh nanta na Guwahati Maharashtra nanta na po Madhya Pradesh kita kini highlight kiba kini event juni Meghalaya Cage Fight kini persya kini boro kini kun persya paki rangi pura kiba na jela juni te na permen ma nakani
Pilsei ba pilsak saki adu kano ba ka level jong kena juni nangi rangkat ni ba kata ka kerdan ka ba kiwan ra pasti na sabar. Tadi ki kumbang isu hong kada kemela ki fight the it's a fight kada ki fight night ba ni pulang pa andri tadi jong match haju ko ito ball. Ya kapor kilabo kan pulang ni yung bersyong na natin gates open sharp 4 di nilabo tukod no hak ba box poji. Pada ketika nilabo dak pastang sans patuka bat mantasi aja buka ba ngindi ko penu bat ngidar kidoners di ba ilana tukre atau baikis. Di hari keski sedang kiriu pau kiriu pau ngajelas ni ban sawan ban sakilan kata kesni bat kena chief guest of honors. Ini ka event nimship ma hadu kata ni pada approach di nama di Department of Sports and Youth Affairs marwang nitip as per the regulations kini ki Directorate of Sports and Youth Affairs bonsi street high ki recognize Olympic sports di kumba pun snoi ba ayam pan ba kade kecige Indonesia ma ba kecian di sini nama ba kumba mix martial arts tanpa de recognize sports tanpa kade ke sports pan kade ka ba Pak Ustaz bah insan juga tebak boy. Teng nang semua orang kamdan menolong support kibun kita scheme sendiri kita support ada yang susah karena support kita kumpulan dan di kiwan ra kita kena kurang platform sebaham de kisah scheme dan kita something yang bisa kita nampak lawan competition dari. Kalian cuma kita fight kali kasih ke bah nyo Pangin pulang ya kan, musim sekali lah pulang ya kan, po Shillong, di mentau sekali ko ako na Shillong jual, di nangis semak pada yang ayah perkan, Shillong nila, mana nama Luxury boy, dengan ilapan mana mereka Pori boy, dan di sekolah West kasih itu. Kira cuma tadi ka mixed martial arts, tadi ka sport kaba kalau itamnya kaba berteh kaba bagi the fastest growing sport in the world. Tambah pendidikan ni nanti napo Northeast ke exposure dalam dunia. Andre habis keren cepat kata, baru kiwi ki nong yale kai na kelen ke India, kiapet caka jelam neglaya juni, namar ba ke jelam neglaya juni kumkani ka neglaya cage fight, kari ka platform na bata baru nong yale kai, bantu iya ka dalam juni. Butsin banglik sabar banglik kai ni ka resource ka syakhin ha namar ba fna pe ka jingluk jingset banglik syakwi gi jela juga di India ka jingluk jingset ka di ka bangkai namar fna pe ka mixed martial arts ka di ka sport ka bangpat recognize aka Olympics ka support bata ka mixed martial arts kadang dunia tambah wakat taru fenapik kinong ele kai pak kibapun hamata ale mixed martial arts kadi lembaga passion junki bagi ayo banwan syakmat banyale kai kialit ban training kialit ban dedicate ya lalihan ke sport kadi tang ka passion ke support kadang duna tambah hakaju apor abang ke support kadang duna ha kini kena kialit kai bet kialit doyak bet banyo pan pursue a passion junki mimdu jiktermen ba lempa kena talent ba kia puni kini khana ba hago yasni ngin sayo ka jingarap naki corporates naki companies nakayang jong government kan kloy ban the ya ka support nada ka UI ya ka talent junki ni khana ka platform MCF ngin sayo ya ka talent junki bopon ki nong berkai kita pet ke UFC nak kedua yang masuk kia keren bercepat PE na ketua main events of the UFC PE boleh kai kona PE boleh kai Islam tambah hakaju kapor pat tentu ya baru ada PE shisha yang main fan ni day ban support di local jeni bonsian berlipat PE yaki berkempat dapal bah kita bagi social media drive and follow yaki pensei ka level jengki ru ka poi ki techniques bagi pendangkap ki layar rengkat ba kita ki techniques ki ba hafi UFC in fact when a pit kini ki local matches jangi
Kakamnong exciting shushu bali ki matches ki bangi po ka UFC. Naman katra UFC kila poi hata ka level ba ki techniques biki pandakam ki cancel iwe bulsin ka lo puring ha na pe ki matches anto. Kala evolve ndi fin na pe ka jinglong exciting kini ki na jani finlong entertain ba. Danga shu bakai kumi film so thu ya ka to ka entertainment value ko ba film man yo na ka pa pe train sai ini ban sakhi naladi kani ka first time baka ja hapo joy ini kani ka fight nagla cage fight and na ikuli coach sam bi ship naladi ka kabu naladi ka ban organize naladi ka cage fight na joy bhamar ba nidale hashalom nila joyablin kasuk banle ladong sudong ri joy banle kani kadi of course ban kuntu banai encouragement ikana baro hangke ban shim yarani ka kani ganti banyak ba ka enemy ka banika enemy la diru te na kermen ba nangni sakma ngidyo shushu kum kini ki platforms ki opportunities banai khna samla jumi namar bon ki khna samla mutaf na pe ki opportunities ki kimi lamba ka sports lembaga ni government bi ka ai opportunities bhai ka sports tama fina pe ka ratio jo ki khna bale ka enemy ki labur ma state jo te ni kuntu ba nang ni sakma ki opportunities ki ni shushu na bata ki khna na bata ka lawi jo ki namar ba kila ban lada ki train enemy kila ban le one le tam ba ki long fighters ki long sponsor lada ki le bha kadon opportunity ki ban sing lagi gyms ban long coaches tenata pun ki gyms shabaru ki shin bi khna MMA na shalom ban ikai ki namar kilong ki khna badon ka sa ba kunjo talent but ki don do ka skill bikin pani ki me Kemudian itu ibi ba hakne ka MCF ka bamut ka Meghalaya cage fight ka banlong ha joy ka lai ka tay kum ka thma ha joy andon ki nongai khon ne nongai pura hakne ka kanti bamta na nangni na jalla bat na boro kana is bat kumju na shaba jo kana is kata na pa Maharashtra Uttarakhand bat Madhya Pradesh te komachi itu ibi na ka main event undan kena usamla jung nongai khon jo kana ka jalla jungi Ronald Krem Persha yo Bishal Gurung Nasa te banjar tang boro kan sa shilpor pala but kan sa pendu besim di banwa te lala tip ko kan tip ya boro kini fighters ni gino yakun ha kan sni kata ha unru tarik match hang tai ha chapuku industry ma te subha ban poi but kani ka chik poi bi kan I'm museum om kai kini kino yakun ni kini fighters zai kum ni kini kino organize ni kino priat ya kini ki judge ni ka kata ka MMA mixed martial arts but na try baro hi bukwa ba u samla ni u kena samla om tak samla ni kum thairu nomor ba kani ka chila ka te kam ta tangam ta sudan je ta in thairu te ke sadan tu si I kan thai iwai na po na ka jalla jungi I jibha sun te na kerman ba kin pen tek ya bi musim bi banyak poi sedai khatam ya kilong jawai ba kumju nang ne na shalom ro na sukra padang ba man ka por badan ka tamasa ni be kumba lu no andai na matai bi lada bi be kum gini ki bania sakhi ne bania karshan kum ni jing kum gini event jungi kalau ka jing amin sem bat ka jing teu khna samla om tangi kini andai khna joga jallahi bro khoi joga jai bro jungi te tagini ki ten polish bot